Yaman gaplar gapirar edim, просто mayli. Efirda o'tiribman ko'pchilik bilan. O'zing kelsa gaplashib olayapti. Telefon orqasidan she'r bo'lmas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rahmat. Biroq bunaqa yemayman, boshqa bermang. Tamam, ishladi. Otakamiz yarzi so'raydi. Qarasangiz buni erim menga kerakdek, erimni tinch qo'ydi. San ham ering ham menga darim kerak emassan. Men o'zi uydagilar erga berish olmay yuribdi, birovni erga aslomanmi? Erimni o'zi padarka qo'ygan bo'lsam. Er kerak bo'lsa davno erga tegib ketadimi? Menga birovni eri ham o'zimga ham er kerak emas. Umringni ishga kerak bo'ladi dedim. Men erni umrini yesam kerak. Emas, спасибо. O'zaro erini mahkam ushlab olmaydi-da, keyin ko'chalarda shu qizlarga yozib yurishadi. Erimni qo'yib bor, erimni tinch qo'yib qo'yishimiz dedi. Sen yaxshi bo'lsang, ering boshqaga ham ketmaydi. Eplab olsa, erimni qo'yadi. Eplab o'tirsa uyda. Baylab. Tekinga sizga shuni to'g'rimi dedi. Ana hozir erim deb aytaqarni ahvolini ko'rsang. Bo'ldi, men tushunmadim. Arsimayda просто. Erim bilan o'tib ketadi. Birovni erini tortib olib qo'ysa. Menda unaqa it xarakterim yo'q unaqa. Birovniki yerini tortib olib, birovniki bilan yurmayman. Men achchig'im chiqmasin, yotayman. Agar spokойно qiz bo'lsam tushunardim-da. Spokойно sumalak qizlar Mayka o'tir desang, o'tir, tur desang, tur, qo'y deydi-yu. Shunaqa qiz bo'lsam tushunardim. Meni xarakterim ham, meni tarbiyam ham, meni boshqa narsam ham ko'tarmaydi birovni eri bilan gaplashishni. Birovni eriga qarashni. O'zi men kiygan kiyimni bittasi kiyib olsa yoqmaydi. Haroratiga voy. Sen
молодец. Telefon. Maqsad o'ynab kim o'tirgan? Kim o'tirgan? Qarshi solmasdim. Подписка tashlanglar, like tashlanglar, hammasiga rahmat. Internet yaxshi ishlamay qoladi, qotib qolibman. Yo'q. Turagin solmas. Salom, привет. Mana shu o'tirgan xotinlar yozsinchi. Xotinlarmi, qizlarmi? Erini endi o'tirsa, eri ko'chadagiga qaramaydi. Salom. Salom. Kim работает? Специалист. Misol uchun, mani yigitim bo'lsa, agar yigitim boshqa qizga qarasa, boshqa qiz bilan gaplashsa, men uning xarakterim ko'tarmaydi. U yigit bilan qaytadan gaplash. Sizlarning interesni bo'lgan deyman. Barchalarni bilan gaplashdim. Men u bilan qaytadan gaplashmayman deb ertalashib o'lib qoladiganlarni tushunmayman borib. Yigitim deb. Ben nasolka mayda ishlamaydigandan keyin shunaqa bo'ladi. Yaxshi bo'lsalar hech yoqqa ketmaydi. Kim men o'zim bilaman-da, qo'shnilarim bor. Endi o'zbek atmosferada yashaymiz, o'zbek bu hamma atrofimizdagilar. Yigitim yo'q, xudoga shukr. Hech eshitmaganman. Qozoqqa kiyimga shaqasma yo'q. O'zbekka deyim, xudo xohlasa. Mana shu yerlarga kelmasam uydagilar bervanasi qutulish olmayapti. Rockstar, popstar, hitstar.
Салам. Негізі нация таңдауға да болмайды. Әр нацияның өзінің так жақсы да болады, жаман да болады дейді ғой. Просто неге қазаққа тимеймін? Қазақтар маған ұнайды. Неге тимеймін? Мен 24-ге келдім, скоро. 24 жылдан бері мен өзбек атмосферада жасадым, өмір сүрдім дейді ма? Тұрмысқа шықтым дейді, жоқ, енді шыққанмын, құда қаласа. Егітті болайын. Өзбектермен өмір сүріп тұрып, маған қиын болады. Қазақпен дальше қай елге виза шығады дейді. Это өзбекше айтайыншы, тура келе салмаспын. Хам қазақша, хам өзбекше жазғаныңызға өзім адашып кеттім. Өзбек сферада яшап тұрып, өзбеклер bilan яшап, өзбек семьяда яшап, кейін башқа нацияға тегеп яшап кетемін деп ойламаймын да, поэтому я хочу выйти замуж за другого нацию. Өзбекке тегемін. Илажы болса, қошыным болса, бітті махаллада тұрса болмаласымын. Не дегенде мен ата-анам үшін қаяқшы көремін. Өзбекшқасын ба деді, я. Ата-анамның ұзаққа кеткен кемен. Уже өргенім алға. Сайрамданмы, Қарабақтанмысың, сайрамы. Сейчас кемейді. Yaxşı. Мен инсап болып адам ұшыраса құда қаласың. Өзімді оқшаған. Өзімді yaxşı демеймін. Характерім бар. Характер любой адамда. Характерсіз адамның адам деп сапалмаймын. Қойға ұқсайды олар. Характері болуш керек, любой адамның өзіге еткенше характері болуш керек. Характері бар адамдар постоянный хурматта болады. Сәрге посекрету айтатын. Характері шунақайы, характері мұнақайы деп характерге қарап отношение қылышады. Постоянный хурматы болады, орны болады. Қойға ұқсайдығанларына ешкім менсімейді. Қой болады олар. Без характер. Хама нәрсеге хоп деп кетедеген адам тез ерігеді, хурматайын болмайды. Ертек міне. Ешітмаса шығып кетсе ертек болсын. Можно песню поставлю? Оғыл бала болып тұрыпсан, менге шукет не азиясамын. Разрешаешь? Сүмәлікке оқшап кетті ішті. Бәрі балар бар. Кімге не деген. Қамына қызларына проблемасы болғаны. Нет. Проблема үй, тоғрысы да. Қызларға оқшап кетеді балар. Гәпіге жауап бере алмасын. Скоро біз әлем Европаға оқшап ерге тегмастан кейін, 40-тан ашқаннан кейін ерге тегеміз. 40-тан ашқаннан кейін ерге тегеп кейін бол. Үшімден жайымыз. Tegесім қолма деді. Кеп қорқыштамыз. Тегемін бір шүмілдірікке оқшатқан балға тегіп қалмасам болыпты. Мен оңамда башымның сүйешімін оға білден мен сүдіріп жүрмасам болды.
Şunundurup deydi oğlum. Cevap berişmeydi kız. Ongayam cevap berişmeydi kız. Hazır 24'te bolsam uy, mashina, ish, hamma narsa bor Max tamamda. 30 lira. Endi 30'ga chiqqanlarni ko'rasiz. Yurishdi. Просто так yur. Снизу вообще. Harakatim qilishmaydi. Xonasi. Я после второй фотки даже не смотрел. Вторая фото. Стоп! Сказала стоп! Bilmaysan, bunasan, sezmaysan, nega sen bye bye bye, omadiga bye bye bye, haroratiga bye bye bye, iforlariga bye bye bye. Seni deyip yorma.